Gasiha yaraye kurwaye kubera ikigoyi uko yari asigaranye yari yatubigase muri iyo siginya y'akaruza bisiga yarayabona ararahira umunsi muri ko niyasubira kubyukiza ko ayimena ikagomba ikamujyana akajyanwa na kigoyi yumvise isake y'ubuca ibitse arabira mu mwenge w'inzu abona yamize acahitana igisamba yiterera mu iguturiya aca mu canzo yihereza inzira igana ku isoko yari hakurya y'uruzi ngo asume batarabimumarana ngo aheze yishwe n'inzara arakoroka ahunja urume akorokera mu binogo atsitagurika ku mizi anyerera mu bishwemu ati wanguha akayira ku kandi iguturiya akiriza agenda kanura nk'imbagwa ariko riri umutima amenye arakomeza urugendo hirya no hino y'inzira yiwe yabona ibintu uko agenda bigenda ahagaze bigahagarara yunamye bikunama ariko nta n'ijambo yatumva icyuya gitangura kumutemba mu maso muri iyo mbeho yo mu gicamu agize yatabona igicana impande y'inzira ko yegera yumva igihurihuri cy'abantu bahirimira hasi nk'umugugu yumva noneho aratari ubwenge aravuga ati ibi bisigo nabyo ntondabica aho yosubiye inyuma abona abantu batatu baza bamugana umwe wese afite icyuma mu minwa agenda ateka umubiri wose bakiriye amaso yatangura kutegeza umubiri wose amatara mukamara ururimi ruragobwa byanka nuko kuma induru nuko ari naratayihera ishamba kuriya minwa mizima wateye intambwe zibiri ngiyo yaguturiye ihurudukiye hasi kuko yari yibagiye umweko noneho Gasiha hasigara uko zamuremye ntiyasubira kwiruka babagabo barahagarara bahagarara nk'abafashwe n'umuyaga nkuba bose bamuforera ko amacumu yabo bamubaza ko yari yazindukanye no kubahumaniriza umuti agize hasi abona ibitiba byinshi bimanitse mu mashami y'ibiti umukecuru atangura kurira nk'akayoya yambaza imana zose ati ntibabara abavumbi noba ngira mbona y'ururebeye yaboneye ku mugezi atangura kubinginga ngo ntibamwicane ikigoyi mu nda babagabo amaso aratukura yaka nkayingo bamusezeranye nako agira abone umuvumbi cyane agitakamba abahasesa ikindi kintu kiyoberanye kuko kino cirabura kigafite urutwe runiniya cyane n'ihembe rinini ariko kikagenda nk'umuntu babavumbi baragabiriza ngo batere ico gisizi Gasiha arakumva inkokora ziraciye amera nk'ukubiswe n'inkuba atangura gushonga nk'ishashara yizinga buryo ubwanje buraheze Gasiha yiyumvira aho yabonye ico kintu arabura niko atangura kuraba hasi nk'imbwa y'umusega ngo yigishe amaso y'abo bagabo bamuyobeye kimwe kiri imbere imwe kirinamura kibaza abagiforeye kiti mu ndondera kwiga Gasiha arakeza aratembereza mu mutwe hama arahumiriza asubira kuraramura amaso ico kinyahembe kivuga arakeka aravye neza abona umugabo afite imishatsi n'ubwanwa bwinshi yikoreye inkongoro arabona ko igiseka ari irya mbere asubiriye kuvuga Gasiha aramumenya mw'ijwi ati ntankeka uyu ni Kirundi
Shasaba Imana mu mwakire mu bwami bwayo kuko yiyibutse ko mu myaka 40 yose yari iheze babanye atigeze adendereza kirenge aha atadendeje kirenge yamutereranye yibwira ko ubwanje buraheze arabura hakwiriye kirenge abashikiriye gase hatangura kwitoza utwatsi yitwengesha ubusa arajya umutima amenye akahambira kirenge ngo amugwane kirenge yipfuka mu maso ati sonera amaso banze wifuke arina nataduza yaguturiya ayiduza ategetswe noneho ngo kubita ibyinshi inkongoro n'urutumbura rungana ingasiro kirenge yari yitwaye yibagira amagorwa yose yari arimo amata atangura kumunika ururimi ruragobwa abavumbi ngo babone ukuntu umukecuru awujijwe amahoro n'indya abonye birabayobera babura icyo bafata n'icyo bareka kirenge nawe aca babwira uko uwo mukunzi w'inda yabaye anamuha no ku nkongoro yari yitwaje ngo asomeko igisigo ntikimwice yemerera abavumbi kandi ko azobereka umupfumu abahumanurira inkambi agize atya abona wa mukecuru akwega ya mata akwega nk'uruni kurwaye ngo wamutereye inkongoro yagadutse kirenge none hamuhana nyarutumbura ati rya we wariye acakora inzira asubira imuhira asubire yitekere wa mukecuru ngo ahembuka arihweza baraho bose ntacyo bavuga aho barumirwa nyene arahaguruka akiriza guturiye maze agenda amakika nk'inkara atabakura kwijisha arakomeza gushika ku kiraro none asanga cyarengeye arijijanye imitima kuri hinda hari bwajyame no mu kiziba kuva yitwa gasiha canke no ko yorindira kirenge ngo mwambutse batahanye isango kumugwaniramwe arubira kugondozwa yicara ku gishyitsi ararindira mpera umbone buca buraca biraseruka biraka arabura n'uworenguka ntugasiga ntabwo wondandamu rero nguyu agiye agana hahora ikiraro agenda ararondeza amaguru ageze hagati turamuraha agugarama turamwohohana dutura ku biti dutura ku ibuye ubwenge burahita mu mataha y'inka umukecuru yikangura aryamye iruhande y'igicaniro akikujwe n'isinzi ry'abantu ararandamuka ati soko riraremye barakoze cyane isoko riraremye murakoze cyane ndabasabe mubongere kandi munyongere murakoze cyane ayo nayuriya wo hirya nyene Arthur banshayeko niwe yanditse iki gisomwa muhejeje kumviriza yatanditse mu mwaka w'2007 mu mugambi twise icuramayagwa gucura murabyumva icuramayagwa rero ni gwagwarukana ariko ndababwira muramubona uriya bera hariya bera uriya bera niwe twatanguranye mu mugambi tubikorera kuri whatsapp igitanga tukajya turavugana mu mugoroba twari dufite ikiringo cy'isaha tukaguma tuvugana mu kirundi gusa tuvugana iby'imico n'akaranga tugerageza kugarukana ururimi mu nyuma biravaho ku mbuga duca tugenda hariya kwa ntabona muri bwenge nyabwo iminsi yose ya gatatu twarahura kuva isaha 12 tukageza isaha 2 z'ijoro uwo rero yashoboye kwandika ico hariho n'ibindi yanditse mu nyuma tuzoronka kanya kubimenya umutwe w'amajambo wa kino gisomwa ni
amata n'ubuki. igitabo n'amata n'ubuki. Igitabo cyitwa amata n'ubuki, kirimo ibisomwa nk'ibyo bitandatu. Ico naco agiye gusoma cyitwa indogano. Uvuye gusenya icyo gitangaje. Bisubiramo twese twumvirize uko bivuga. Umutwe w'ijambo w'iki gisomwa witwa Indogano. kandi Indogano. Indogano. Dusubire tubyumva kumwe twese n'iki Indogano. Ikintu bakuroze. Ni ikintu cyiza, ni isangwa mwahanye cyangwa ni ikintu ukiyemeza ariko indogano naco